Srdačno vas pozdravljam i dobrodošli na moj kanal. Želim započeti s jednom kratkom serijom pod naslovom Pogled u sebe. I upravo počinjem sa prvim izlaganjem pod naslovom Slika o sebi. Ovim nizom tekstova pod nazivom Pogled u sebe, pod izlaganjima bit će ponuđeni sadržaji koji jednostavno žele pomoći da zaviremo sebe samoga u tu svoju osobnu stvarnost i koji žele omogućiti da se u svojoj unutrašnjosti potraže najbolje rješenja za sebe i da se tako ostvari što više svojih želja i potreba. Robert King piše kako ljudi žive sa dve osnovne slike o sebi. Prva se zasniva na vlastitom mišljenju o sebi, a druga na stvarnom, osobnom ponašanju prema sebi i drugim. Ta prva odgovara vlastitim željama i potrebama, a ona druga predstavlja ono što drugi vide i doživljavaju u susretu sa nama. S prvom slikom o sebi se obično ljudi slažu, a drugu ne vide, niti je prihvataju. Prvu priznaju, a onu drugu negiraju. Važno je što drugi misle o nama, kakvi smo u mislima i doživljavanju drugih, što drugi misle da jesmo, dakle tuđe slika o nama. No, ta se slika vrlo često ne zasniva na stvarnosti ili na stvarnom ponašanju konkretnih ljudi, nego na njihovom uvjerenju, o doživljavanju, utisku drugih u vezi s našim ponašanjem. Treća slika o nama zasniva se na tome šta mi mislimo da drugi misle o nama. To je, dakle, od nas zamišljena tuđa slika o nama. I ona ne mora odgovarati stvarnosti, niti se zasnivati na činjenicama našeg stvarnog ponašanja. U stvari, to je naš umišljaj kako nas drugi doživljavaju. A četvrta slika o nama je rezultat naše procene i vrednovanja, dakle sebe i svog ponašanja, stavova prema sebi, što mislimo o svom telesnom izgledu, o svojim intelektualnim sposobnostima, o svojim emocijama prema drugima, o svom socijalnom ponašanju i o svojoj komunikaciji s drugima i tako dalje. Tu još treba dodati i sliku o sebi na osnovu onoga što mislimo kakvi bismo trebali biti, zapravo što bi bilo idealno za nas i za naše ponašanje. Jednostavno, to je ono prema čemu bismo trebali težiti. I na kraju je i realna slika o nama, koja često odudara od svih navedenih slika o nama. Međutim, veoma je važno koliki je taj raskorak između prvih 5 i 6 slika o nama i koliko je ono što mi mislimo o sebi i što drugi misle o nama u suprotnosti sa onim kako se stvarno ponašamo. Koliko je ono prema čemu težimo ostvarivo ili neostvarivo. I ako je ta razdaljina velika, naša se stvarna slika o nama ne menja. I nažalost, mi ostajemo bez mogućnosti uticaja na nju. To dovodi do toga da ćemo ostati onim okvirima u kojima smo živjeli do tog trenutka dok ne steknemo pravu spoznaju i pravu sliku sebi. I zato vam preporučujem, pogledajte u sebe, razmislite o sebi, pokušajte da pronađete realnu sliku o sebi. Želim vam puno uspjeha u tome.
Do sljedećeg susreta.